Toi whaatala telefola Radio Samoa i le nei tae au, o si melo whaafonga o tala mole nei fo ias whareile. Ua Maua le Omicron i totonu o Niu Sila. O le whaamaoninga lea i le afiafiana na fi mai le whaatonu sili o le soifua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield, ma o lea na Maua mai se tasi o tangata o lo i totonu o no whanga whaanofo i sea i ka lai estete. O lea tangata o se tasi o pate se whaimalanga mai si amani, na ui mai i Dubai le aso se fulu o te sema, ma ua umona tui e lua le Faia. Ma o le ana taunu i au kilani muli ai mo moli i ka lai estete. O le ulwa i aso lava na whaiailo na siaki na fo i mai ai i le aso lona lua ua wha maonia. Ma ua wha anofo nei se tasi o potu wha apitoa i le whaletali malo o le sudima i le malai vale le ka lai estete. O le ave pasi fo ina ia mo moli le case wha maonia le whaletali malo o le a whaialo na siaki. Wha atasi ai ma le au whai ngā luenga le Niu Sila sa i lunga o le vaalele le ana le atu ai mai au kilani ka lai estete le ua Maua nei le Omicron. Whaamaonia mai fo ele Niu Sila, o le whai ngā malanga na awina tuai le case whaamaonia o te whai ngā malanga tongi pau, ma o lea lava fo ina lava pui le au whai ngā luenga sa i lunga o le waa. I lunga lava o le whai ngā malanga lea wa Maua fo i leisi case whaamaonia pe tai o lea tangata e whaamaonia a o le Delta. Mai le whaatonu sili, e le o ave e se ai le ono toi whai o se lockdown pe a alu ai Maua i tua le community le Omicron. Ia vave toe tuu i tua le aso e tatala i whea inga i le vao Niu Sila ma Ausetalia, ai mai se ia tolu tui pui o le koviti. O le masina te aluaina sa wele whai unga le malo wa va ai le aso se fulu fito o le masina fowe toe fo i mai ei tangata kiwi o loo i Ausetalia wa umatu i e lua, ma ele mo umia fo i leo e whaano fo i sea. A mai on amatai Ausetalia ona tatala leo le avanoa i so o se atunu e mawhai ona o mai ei pase se masa o loto le whaano fo i sea mai le aso se fulu tolu o Februari. A o pepesi ai le Omicron i le telo atu nuu leo o lawe atu ai ma Niu Sila. Wa talo sanga le iso e ia David Welsh, e le tatau ona toe lua tui pui e whai tau li ai wa uma tui o le COVID mo ia pasese, ai tatau ona tolu. E se mai i le tatau ona toe tu atu i tua le aso wa tau. Mole sa olo tonga o whewa inga i le vao Niu Sila ma Ausetalia e tu i titi ai le lama tio o tangata ma le Omicron, ai mai se o leo lo o wha au popo le whainu mero o tangata Ausetalia wha maonia i le virusi fou. O le matanga le vaso nei le ano whaile whai unga le kāpeneta e mo o mia le toi ilo lea whai unga i se taimi o le masino i luma, ma oi e nei se tūlanga le mautonu whewa inga sa oloto na mua i tau ona o le vairusi. A whai e talia lea manatu o le malo e tatau na tolu tu i e whaia wha atu a whai tau lia lea ua umatu i pui o le koviti o lona winga, e ono a awhia i pasese mai atunu e le i whaia tui o le booster po o le tui lona tolu. O le soe fono ai minista i Talanoa, pele o tatau na tu mai i luma aso e vā ai le booster, ma le tui lona lua. Au fonga mai ai le whaatono le soifua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield le Maua le ulua i keisa le Omicron ananafi, na sauai fo i masuinga whao popo. I whaamaunga mai so e ngai wha se fulu pasene le mawhai e pui a mai ei tangata o whai tui e lua le Pfizer, mai le ono mai ti ngā ina i le vairusi, a e valu se fulu pasene, pe a tolu tu e whai. O se tūlanga le leia tu sa matala Bloomfield, pe ta iwa sa wai malfesili, pe le ua tatau na vave tu umai i luma le aso e mawhai ai, o nā ngā vaatangata ua umatu i e lua i le booster. I le taimi nei o lea e ono masina e tatau na umai le tuilo na lua le Pfizer i totono le atunu ufa ato a mawhai, ona e a ngā i mo le tuilo na tolu. Ma a o whailoa i ei minista i le soe Talanoa le ono sui o lea periota o le amatango la vaso nei na sa waitala ua va ai Ausetalia e tu umai i lalo i le 5 masina. Ua to a tele ngase a ngā ilfale mai Middlemore ta alu mai ono wha amamata po le COVID au kilani. O le whaamaoninga lea mai le counters manukau, ma ufa atu saina e tusale ma le tolu se fulu pasene wa ngā i lunga le whai numero ngase. E sulu atu i le emergency department whaamawina e totono le valu vai yaso tālu ai. O le whautuanga wato e whaamanatu mai, ia fia yaso fia le kirisi masi ma le tausanga fau, ai whaia ma le saonga le mu. Ona o le pisi tele o le emergency department po le ED whale mai wa whaalea o ngā ina i manisi o tā o tonga, ma o le whaamua wa iei neo ngase ti ngā ina, ai mo le lau tele, ua whautua ina e sa ili isi au nanga whaala soifua malolo ina e tusa ma le tūlanga o iai. I tala le teo Niu Sila lo ripoti ai e silia ma le se fulu valu i tūla, na whaatalitali ai nisi i potu whaatalitali i le aso ngafua. Whai watu i tala mai Ausetalia, toalima fanau wa Maliliu ina ua le lea le Champion Castle i Tasmania. O le nei tala whaanoa na sauai mai lea o ngā tūlanga lua Hillcrest i Devonport, a o whaia lea sofia e wha umai le nei tausanga wha lea o onga. I ulua i reporte whaapeo whanau na pa umai le Champion Castle a o avea i e savili malolosi,
Ma e toa fanau na mo e sautala wa ma wai soifua o le isi toalima na awi natu le mai. E toa fae tinga ina ma le toa tasi i manu anga tu ngā. I tu la muliane to e sautala na po faamaonia mai e leo ua faaopoopo le isi tamaititi maliu ma o lea ua toalimai. Reporte whaapetu sa male se fulu mita le mawalunga le ana pa u mai ei whanau sai tutono le castle. O se whaalavelave whaafua se ia le o whaingo fie le community ma o le langona fo ile ana whaalia le palemio Ausetalia Scott Morrison ananafi ai mai so le aso muli o a onga. O Talafonala Radio Samoa, Manuel Taiao.